Ono što bi moga da kažem za Vendija je da je dobar čovjek i dobra ženska. Ona ima lijepe grudi, velike, ja bi volio da to ispipam ako se moja voljena Iqbala ne ljuti. Ono što mogu da rečem je da se najviše volim film Takanik. Takanik mi je omiljeni film što volim da gledam, a isto tako mogu da rečem za Aco Ilić da je pravi pjevač i da je dobar čovjek, a to mi se dopada. Ja se nadam da me je mnoga ljudi gledalo, jer svi znaju ko je gospoda, a to sam ja. Sad ću da vam otpjevam jednu moju pjesmu. Evo živim u New Yorku gradu, živim, aj samo radim. Ajde zdravo, moram da idem da legnem, aj. Zamutića.